ndabona mwabikoze neza cyane. Forume mwayubahirije mwayizanye. Ariko ubundi cyo nababwiye mwese. Zamiri cyahita kigira amategeko. Ndiyo. Aho ko mwakonje. Ngiye kubatsinda. Nde murashiramo akamwenye. Uyu munsi rero ni wa gatatu. Tuje gukora physique. Muri kumva? Simwiteguye neza? Ndiyo kabisa. Okay. Nibisanzwe rero nabufatana inkota. 0-0-0. Tujyana gufunga. Muri kumva? Abanye basikaye batambuka hanga. Mutonde byo murakora rero. Ako ngenda nabemeraga na bakopera. Ako ni mwinjire. Ako mwinjire. Nanjye. Wowe utazamba nikora. Singiyi. Mundi wanyisha gute. Una mutsi si wa kabiri. Si wa gatatu uje amatani umfana. Wicara inyuma wowe. Wicara umushanzi. Wicara inyuma. Shabaga bakuca. Yego umushamba. Ishira kuchaye. Abantu bicaye babinda bafana. Nawe ko bazajya cyongewe mutakane babo. Hamwe mutseka bihindu. Ura mwanya wa Maria mwese. Ndimo afata ibintu bimwe wese cyane. Kandi mugira vuba. Nicara mu biro. Mufatanya watabaisha mkimu. Mbona? Umeona mara kubaneza. Tamaza ni exam. Mambo ya kutinda. Wanagiye mfite ubwoba tusinzi ko kena kizamu umuntu aragitsindana. Kugitsinda ni ngombwa aho kubwire nyine. Ariko nazanya ko ndakupesha ndakana nakazi nzari ko cici. Gusa uri kumva nawe ngatira karagara. Kuburanye. Ako reka mbere nabitse. Reka mbere nabitse nazo zapasana. Mabwiriza nk'uko mubizi. Ugomba kwandika amazina yawe, index number yawe, ukumva kandi nakwemera gufungura kino kizamini nta burenganzira urwawe. Ukumva ibibazo ntabwo ari byinshi. Hariho section A ya B na C. Iya mbere ni ibisanzwe murabizi mu marekoro yose. Nta kibazo mubizi ute? Simbizi. Iya kabiri ureka ibibazo bitatu. Ndiyo. Ya nyuma ni ikibazo kimwe abari cyurakoranye. Cyurakora ubwitabo. Ndiyo. Uyu munsi tubona hano bazanye examen neza. Leta ni ndifundi. Nyuma bazanye bazanye. Slow push. Choose what is the last.
Arutabona examine. Wica. Niyo muvire. Mwana, nawe examine zari kandi asanga. Sanga nini? None umugisha sanga asanga. Ngiye kwa muri sanga. Nakucha. Nini? Nakucha. Nani? Now. Wonderful. Zero.
tuntu ko tumwaga tukatujyana swingi. Urembora abaticha bikigiye ko muri abaturage bari. Icyo wanga tuzi banyara yinka. Patakana wakoni. Ibintu bizindisha mwasinga mwiyo. Oya. Wanza mama. Oya. Wowe uri gukora ibiki? Gukopera wowe? None binini. Nakunani. Binini iki? Ntabwo bananiye ndacyabirimo bro. Anje katajya ugasoma. Bijya kugasoma ubanza. Umbasi akira. Hano hari akantu. Akakana? Umusomyi utsinda. Oya. Umbasi. Twasoje rero abatagize uko bagira wagiye. Izere ko nasoje mwese sibyo? Wasoje aho porogaramu? Nasoje teacher. Hano. Wanugiye ko kawo. Ibi ni by'abakopeye ibintu. Teacher, aragifasha ndaho nakopeye. Wowe yakopeye ibintu. Woza yora bari. Teacher, waya. Ayo, ino kizaza. Umuntu uburekane arasoma. Umva ndaje mukanya. Urabasinzi uvuze uke. Kanze gatoya kanze. Niyo mushaka n'umurago. Uri mwe sazamazeho. Abanyeshuri. Ndire kaninge.
What are you? Icyamu kumuha ruswa yasengisa. Ndasengisa za kazizi batazimbaza ngazibura. Sha, ngewe nindacyuzuza sha nanjye ndagunzanze gukopera. Debe. Oya nanjye murebe. Oya nawe reba. Do, amba ariho n'izina ryawe. Emwe. Yo bakopera ufite nikaye. Ngiye kiro cyose nakumva nagisanze uko cyakora. Bari mu bwiza. Bakoresheje bari mu bwiza. Icyanyuma cyananiye.